Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze umugabo ivuga ko igiye guha isomo umutwe wa M23. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko igiye gukoresha ubushobozi ifite ikarwanya umutwe wa M23 yivuye inyuma mu rwego rwo kurengera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri 18 Mutarama 2023 itangazo ryashyizwe hanze na Christophe Rutundura, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu, rivuga ko umutwe wa M23 ukomeje kwinangira kuva mu bice wigaruriye muri teritwari ya Rutshuru na Nyiragongo nk'uko ubisabwa n'imyanzuro y'u Rwanda ndetse na Nairobi. Rigira riti guverinoma ya RDC iramenyesha ko umutwe wa M23 wanze kuva mu bice wigaruriye muri teritwari ya Rutshuru na Nyiragongo nk'uko biteganywa n'imyanzuro ya Rwanda ndetse na Nairobi. Turamenyesha kandi ko u Rwanda narwo rwanze gushyira iyo myanzuro mu bikorwa kuko rukomeje gutera inkunga umutwe wa M23 ndetse no gushotora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turasaba ONU, umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAC ndetse n'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari n'abandi bafatanyabikorwa ati gufatira u Rwanda n'abayobozi ba M23 ibihano kuko bakomeje guhonyora amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Christophe Rutundura, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu, yongeye ko mu gihe bitagenze gutyo guverinoma ya DRC igiye gushyira mu bikorwa ibyo isabwa n'itegeko nshinga, ari byo kurinda ubusugire bwa DRC ndetse no kurinda umutekano w'abanyekongo mu burasirazuba bw'igihugu ikivuna M23 yivuye inyuma. Imyanzuro ya Rwanda iteganya ko umutwe wa M23 agakwiye kuba waravuye mu bice wigaruriye bitarenze ku itariki ya 15 Mutarama 2023. Kugeza ubu ariko umutwe wa M23 ukaba umaze kuva mu bice bibiri gusa, ari byo Kibumba na Rumangabo, ariko ubutegetsi bwa DRC ntibwemera ko n'ibyo bice M23 amaze kubivamo. Umutwe wa M23 wo wemeza ko wamaze kuva muri Kibumba na Rumangabo ku mugaragaro, ariko ugashinja izindi mpande zirebwa n'imyanzuro zirimo guverinoma ya DRC, FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro kunaniza kuko ngo banze kubahiriza iyo myanzuro, ahubwo bagashaka ko M23 ariyo iyishyira mu bikorwa yonyine. Tukiri muri iki gihugu cya Kongo, Perezida Tshisekedi akaba yatangaje ko ikibazo bafite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyitwa u Rwanda. Mukuru w'igihugu cya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, yatangaje ko ikibazo bafite muri Kongo bakiboneye izina rigufi kandi riboneye, ariryo u Rwanda. Yatangaje ko iyo uvuze u Rwanda muri DRC buri wese ahita yumva ikibazo bafite mu gihugu cyabo. Uyu mukuru w'igihugu rero akaba yasubije ibi ubwo yarabajijwe impamvu ikibazo cy'umutekano ubarizwa muri Kongo kitakemuka nk'uko byasabwe n'imyanzuro ya Rwanda kandi babifitiye ubushobozi, ahubwo kigakomeza gukururuka no guteza ibibazo mu karere k'ibiyaga bigari. We ahita asubiza ko ikibazo bafite cyitwa u Rwanda kandi ko bagishowemo n'u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu yahamije ko M23 ari u Rwanda. Icyakora ntibyatunguranye kuko atari ubwa mbere avuze aya magambo yihunza ibibazo by'igihugu cye akabyegeka ku Rwanda. Ibi byabaye mu gihe abagize societe civile muri Kivu y'Amajyaruguru bari basabye abaturage kwigaragambya bamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ndetse abo baturage bakaba barinjiye mu mujyi wa Goma bigaragambya bakaza gutatanwa n'abapolisi ubwo babarasagamo ibyuka biryana mu maso n'amasaso, ndetse bamwe bakahakomerekera kubera amasasu barashweho. Umukuru w'igihugu cya Kongo ntiyasobanuye neza impamvu adashyira mu bikorwa imyanzuro ya Rwanda, ahubwo we yahise ahunza ikibazo yarabajijwe na Claire Kamanzi n'igisubizo kivuga ko ikibazo cyabo cyitwa u Rwanda. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'itegamiye kuri leta mu ntara ya Kivu ya ruguru ejo yagiye mu myigaragambyo isaba ko ingabo za Afurika y'Iburasirazuba EAC zasubira mu bihugu byazo. Bavuga ko ntacyo zimariye Kongo kandi zari zitezweho kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera ari i Goma. Mu ndirimbo zuzuye agahinda n'umubabaro niko y'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yatangiye imyigaragambyo ku mugaragaro. Abayobozi b'ayo mashyirahamwe bari bahaye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba iminsi 3 gusa kuba zagiye gufasha za Kongo FARDC mu guhasha imitwe yitwaje intwari irwanya leta ya Kongo irimo na M23. Ku mpapuro bari bafite hari handitswe amagambo agira ati: iminsi 3 twahaye ingabo za EAC kuba zagize icyo zikora yarangiye, ngaho ni mugende yo mwavuye. FARDC nikomeza irwanya imitwe yose irwanya leta, dukeneye amahoro arambye muri Kivu ya ruguru. Abigaragambyaga bose bahuriye ahitwa Mutinga muri komini ya Karisimbi, bamwe bamanuka berekeza ku biro by'umuyobozi w'umujyi wa Goma,
abandi bajya ku biro bya komine zombi arizo Goma na Karisimbi zigize umujyi wa Goma. Aha twahuriye na bwana Jacques Sinzahera, umwe mu bateguye imyigaragambyo kandi akaba kuriye ishyirahamwe Amka Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Uyatangiye atubwira impamvu ibatera kwigaragambya umunsi ku munsi. Ni kumwarifu mkubwa ili alete polisi tusekirize. Turimo kwigaragambya mu rwego rw'amagarira ubuyobozi bwacu bushyireho inzego z'umutekano nka polisi ndetse na FARDC ziturindira umutekano urambye. Ntidushaka ingabo za Afurika y'Iburasirazuba kuko twazihaye iminsi 3 gusa, none reba irashize ntacyo tubonye kigezweho. Bagenzi bacu barimo gupfa muri teritwari ya Rucuru n'ahandi nko muri Beni. Ntabwo rero dushaka ba mukerarugendo mu gihe twebwe tutamerewe neza. Ubu ngubu icyo dushaka ni uko FARDC tubwira igihe iragira mu mirwano ikarangiza M23. Kuko murabizi amahoro ntabwo ashobora guturuka mu Banyakenya, Uganda cyangwa Barundi, ahubwo ni ikibazo kireba twebwe nk'abakongomani ubwacu. Kweli haitatoka kwa Kenya, haitatoka kwa Uganda ama kwa Burundi. Amani ya kweli ni wa Kongomani. Nyuma yaho bose baje guhurira hazwi nka entre president, berekera ku biro by'umuyobozi wa gisirikare w'intara ya Kivu ya ruguru General Constant Makongba, aho babanje kurindira n'ubundi bakomeza urugendo. Muri metero 30 gusa mbere yuko bagera ku biro bya guverineri, abapolisi bari bakwijwe mu duce twose two muri komine ya Goma, aho abari muri iyo myigaragambyo babarirwaga ku magana batatanijwe n'inzego z'umutekano. Ibyuka biryana mu maso n'amasasu yarashwe mu kirere n'abapolisi ubwo bageragezaga kwirukana bari mu bigaragambya, bose biruka buri wese yerekera ukwe. Ibi ntibyashimishije bamwe mu bari mu myigaragambyo kuko ubutumwa bwabo butageze ku muyobozi w'intara nk'uko babyifuzaga. Christophe Muyisa wo mwishyirahamwe Filimbi n'umwe muri bo. Kuri we abayobozi ba Kongo bagakwiye kugira ikibazo cy'umutekano cyabo bwite, byose ku nyungu za rubanda rugufi. Twashatse gutanga ubutumwa bwanditse ku buyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru kuko turababaye cyane kubona ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugaragara hose mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ariko reba ukuntu barimo kutwirukaho badutera ibyuka biryana mu maso, kandi ibyo bikaba birimo gukorwa n'abashinzwe umutekano, aribo bagakwiye kuturinda. Ibyo rero bitwereka ko ubuyobozi bwacu bufite uruhare rukomeye cyane muri iki kibazo cy'umutekano muke hano iwacu. Abayobozi bo ubwabo bagomba gushaka umuturambye ku kibazo cy'umutekano muke, ariko icyo twebwe nk'abaturage tubategerejeho ntabwo ari cyo tubona uyu munsi. Turarambiwe cyane rwose. Ingabo za EAC nizigende, ariko ibyo badukorera ntibiduca intege. Turakomeza n'ubundi kugeza aho ijwi ry'umuturage ribwumvikane. Espoir Aspirine wo mu muryango waranira impinduka muri Kongo Lucha RDC ashinja ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuba zarateshutse ku nshingano yazo. Igihe kirageze ngo natwe dushyire hamwe mu kwishakira umutekano. Ibyo rero ni ngombwa ko tuvuga ukuri kandi ntawe dutinya habe na gato. Ingabo za EAC zigomba kugenda kuko zageraga hano muri Goma zatwijeje ko zigiye kurangiza umutekano muke, ariko reba ubu Abanyakenya barakorana na M23. Ibyo ndabivuga nshize amanga. Ubu barimo gukora ibishoboka byose ngo bagere ku ntego yabo yo kongera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, bityo n'abakazi kabo kagakomeza. Ntitubishaka na gato kuko turabona ari ikinamico turimo kubera mu burasirazuba, kuko ubu turabona MONUSCO ya kabiri. Icyo kibazo abayoboye imiryango itegengwa na leta hano muri Kivu ya ruguru bibazaho ku mikorere y'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba cyagarutsweho na bwana Eritier Gashegu. Uyakuriye ishyirahamwe Vision pour la Victoire du Peuple mu ntara ya Kivu ya ruguru rifite icyicaro kiwanja muri teritwari ya Rucuru. Yasubije agira ati, turasaba kugira ngo ira mitwe iheranira gateka kazira mu nzu zo mugizi wa Goma ngo zibuke ba nyiri kibazo ba mbere ko ari FARDC ariyo ifite akazi ka mbere ko kugira ngo izana amahoro n'umutekano muri Kongo yose. Iyo niyo ifite igombe gufata iya mbere kugwanya M23, kuri EAC nayo ikaza iri gukurikiraho kuwa ngo ibungu mukono. Muri iyo myigaragambyo abanyamakuru 3 bafashwe ndetse bakomeretswa n'inzego z'umutekano ubwo barimo gukurikiranira hafi kugenda. Abo ni Darius Aliasanka wa Radio Ijwi ry'Amerika, Merveille Kiro ukorera Radio Blessing hano mu mujyi wa Goma, na Eritier Baraka Munyamfura w'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP muri Goma. Aba bahise barekurwa n'inzego z'umutekano.
Ku ruhande rw'abigaragambyaga, 2 nibo bafashwe na polisi ariko baza kurekurwa nyuma y'amasaha ane bari muri gereza. Uretse abanyamakuru bakomeretse, mu bigaragambyaga nta wakubiswe cyangwa ngo akomereke. Muri iyo myigaragambyo kandi amashuri n'amaduka yerereye mu duce twa Himbi na Virunga ntiyigeze afungura imiryango mu masaha ya mu gitondo kubera batinyaga ko imyigaragambyo iribuze guhindura isura, kuko ingamba z'umutekano zari zakajijwe muri utwo duce dusanzwe dutangiriramwe imyigaragambyo. Abateguye imyigaragambyo batangaje ko bari buze gukomeza kugeza aho ingabo za EAC ziri bugende. Kugeza ubu nta muyobozi wo ku rwego rwa leta urwo arirwo rwose uragira icyo avuga kuri imyigaragambyo irimo kuba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu gicamunsi cyo kuwa kabiri, umuyobozi w'umujyi wa Goma yari yavuze ko ntawemerewe kujya mu